نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دمون گونی چشم گئی یمیز جہنمک نار حرام سگو یمو چشمان مبارک وش کلام زج پاک حضرت اللہ وحرمت النار على عین دفعت من خشیت اللہ فرمو دویم چشم گئیسا دویم اچھ گئیسا یمیز پروردگار سے خوف سے یمو چشمو اوش ووت کیا باتوس کمو کی اللہ گوڑنیوک یم کلام اللہ یمو چشمو ست دویم چشم کیسا یمس خوف ست پروردگار ست خوف ست یمو چشمو کی کیا ویسے آنال داتی نبی بی کیا فرمو وحرمت النار على عین کذب ان محرم اللہ دمون تریم چشمہ گیسا اچھا گیسا یہ پروردگاری کائنات سن یعنی پروردگارن جو جہنمک نام حرام کرنا ٹاٹ نبی سکل دمون ان محرم اللہ یہ چشمن کلی حرام کن کن وشمت آئیس کات کن آئیس وشمت ونال بیڑی کات کن حرام کن شدارت حرام کم چھ یپر چھ می کوڑا پکن بینیا پکن امس کو بد نظر تراو یہ چھ حرام ہے ونال بیڑی بیڑی ونال کات کرس یہ چھ کچھ حرام کر اس حرام قرار دس جناب محمد رسول اللہ دبن یہ حرام اس پانی چشم رکھو اخت کو جہنمک حرام جہنمک نار حرام زاج پاک حضرتی وفقیاتی فی سبیل اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ظلم چشم چیزا تاج نبی کوز گئی ظلم اچھ اللہ اکبر نبی پاکو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم وفقیاتی فی سبیل اللہ یس خدای سیوک مدرم زائش یس خدای سیوک مدرم لگتن جوانن انقلابی کیوں تاون پیو یا کیوں دیر پڑھن تشنی بھی ہوتا کہ اور داتی رات دوستی شنی محنتا تمی آئے کرا تیلی کیوں دلیل ان کی کیا پہ لاغی ہے تب یہ محل شیر مل بیٹی بینے یہ مجھے یا اترافنی انٹرنیٹ اچھی یا پاشی یا بدکھیلی یا پبجی یا گیم یا ڈریم 11 یا بدل کا فلسف یہ جوان چھ گیم موبائل خوشک ام شوئی کمرو دور دیوزمو ام شوئی اجدور دیوزمو ام شوئی کلشم دی مگلیومو اچھا میں اپن سری میں دیزو میں بھی ام شوئی ہر کلی پرابلم ختم کرمو ام شوئی راتس حرام یون ہر کش حرام یون ام جوانش حرام مگلیومو مگر یہ مگلو ام سی میں دیزو میں بھی مگلو امس گر ختم اس لیے میں نے جوان خوف کر پود پنیس دلس مل اشچی روی ذات ذوالجلال ذات پاک حضرت مگر بوز میانی عزیز میانی بزرگ میانی ٹاچی عزیز کیا نبی رحمت و فرمو اللہم اجرنی منا جہنم نشنیز نجات منگن ذات پاک حضرت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو رجا فرماون الہ ابراہیم خلیل اللہ نار نمرود المنتار کات مز زون دو کات کریو کات مز یو سا دنیای نار کن جہنمک نار دپیو دنیای نار پھر ہم تراؤنو یہ ناری نمرود اسمز آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ام ساتھ مخالف اس خدایس ام ساتھ مخالف اس وقت اس پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اس ام ساتھ خود پرستی وغیرہ مانن تو دبن میون کن خدا چھ ذات پاک حضرت یا دنیای نار من تراؤنو پروردگاری کائناتن جو دارر پروردگاری کائناتن سو وہی ات دنیای نارس کن کات کن ایک کات کراس کات کن دنیای نار جو پروردگاری کائناتن آرر دبنس آئی دنیای نار اگر میرس ابراہیم خلیل اللہ تکلیف ہوتی توجہ اگر میرس ابراہیم خلیل اللہ کیا ہوتی اگر میرس ابراہیم خلیل اللہ اخمل مئی والا اخمس والا دود یہ کس ونن نارس ونن کس ذات پاک حضرت رمونس ای دنیای نار اگر مینس ابراہیم خلیل اللہ کان تکلیف چنگات نود یا تج دنیای نار اش تراوت جہنم کس نارس من
کات مز دعوت کات کراز کات مز آئی میانی جوان آئی میانی جوانا ژٕ سونٛچ ییٚلہِ یہِ دُنیٲیی نارا کُنہِ جایہِ آسن دَزان اَتھ کۭژاہ یہِ آسان أسۍ کوتاہ دوٗر روزان دَپان یَتھ کیٛاہ باسُن دَزان واریاہ مگر پروردگار دَپان أمِس دُنیٲیی نارس اگر میٲنِس ابراہیٖم خلیل اللہس کانٛہہ تکلیٖف ووتُے ژٕ کوٚت ترٛاوَتھ ییٚلہِ أمۍ دُنیٲیی نارن یہِ پروردگار سُنٛد کلام بوٗز فرماوان یہِ گوٚو 3 دۄہن بے ہوش آی میانہِ جوانا دُنیٲیی نارا گوٚو 3 دۄہن بے ہوش یہِ گوٚو بے اثر اتھ منٛز روٗد نہٕ تسری اتھ منٛز روٗد نہٕ اثری 3 دۄہ آو حالس منٛز ہوشس منٛز دوٚپُن خۄدایا مےٚ ما واتنوو ابراہیٖم خلیل اللہس قاعدہ مگر جہنم کِس نارس منٛز تہِ ترٛٲیِم نہٕ کینٛہہ میانی جوانا میانی بزرگا میں ونیا بار بار جوانی چھ روزونی کی کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام سمسائی خاتون آقا صلی غیر رائی ژتجی ورش کور شیے نیچو اخ لکٹ مکٹ یہ کس مثال دن تقریباً 6 سدی پڑھان واک کرنے درائے گھر صحت چھس خدا دتمت ٹرین نش ووس کس گن ات سٹیشنس پہ اورے ٹرین اتی انتقال زندگی پہ کیا بھروسہ یت پہ بھروس مگر کیسا کیسا بناون یہ آخرت بگاڑن ات کھڑا گھن در دربار ذات پاک حضرت